Lizard pod. Eh, so vlog ko? Pag apila-pila kayo mag-answer ko. TikTok ba ya? No, di ko mag-TikTok. Memorize mo na yun ka. Ayaw. Bahawa na diha kay sayang akong kuhan memory. At least, wako ni mo nasakpa nag-TikTok, nasakpa ko ni mo nag-vlog. Mga importante. My God. Hello guys, welcome back to my channel, and if wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, please subscribe and don't forget to like and share my other videos if you think it will help other people. So, it has been pila na ka-days since nag-start ang community quarantine and I have nothing to do at home. So, that is why I'm doing a Q&A vlog tonight. So, update lang sa life, wala na akong mabuhat dere. Akong buhok, taas na. Kay wala po kapagupit bago ko ni Odi og mati, and hinila akong tingog kay tulog na ang mga tao sa balay, but naisa dito sa sulod na ni kalitrag labas ganina. Weird. So at least nasakpan ko na nag-vlog, wala ko na nasakpan nag-TikTok. Okay, let's start. So ang first is, unsa ang the best advice na nadawat nimo so far sa imong life? So siguro the best advice that I've got so far is always be positive and ayaw huna ang mga bad things na nahitabo sa imong life. Kay if you keep on dwelling sa mga butang na nahitabo na, which is wala na kayo magbuhat, so why think about it, diba? If you keep thinking about it, dapat na kayo magbuhat para mabago to. Pero if you keep thinking about it na unta, sige na kag-unta, so wala may mahitabo, diba? Just strive to be better in the future and let it go. Just take it as a lesson to improve yourself, kay para dili ko ka ma-bother siguro na, and mo istorya at the end of the day wala gyud mabago sa nahitabo na. Okay, next question. How do you deal with people na di ganahan sa imuha or like dili nimo ka vibe? Okay, so ang first is dili ganahan sa kuha. Dili nato ipugas tong sarili sa ila, di sagdaan na to sila. Tas ang second is dili nimo ka vibe. Siguro if dili nimo ka vibe sa katao, like di nimo pugson mo sarili na ma-vibe sila, murag kung hangtod asa nimo sila ka vibe, ana gud tanam ko nag-point good day mo ni imong vibe level, dere yung vibe level, so dapat i-meet mo siya kung asa siya kutob lang, diba? Para magkasinabot mo, dili nimo siya ipugos, diri gyud mo dapat magkasinabot para lingaw mo, get the point. Sa mato ako ang take. Next question. Unsa yung lingaw buhaton maliban sa TikTok? Siguro recently ang akong ginabuhat lang, lingaw-lingaw lang good kay magtanaw ko YouTube videos about cooking, tas ginan ako sa mama, pwede ko magluto pag panihapon, tapos gitry na ko cook, may gani it went well and okay daw. So, it's not a disaster. So, mo to isa na ko ka-tip. Then, second, na ko matip na maliban buhaton. Kung ganahan ka na murag keep on learning good, you can watch YouTube videos, mga what ifs, ana good para to increase your knowledge, or kanang murag advanced study ka sa imong course, ana good kay para wala lang, at least wala ka nagdali, diba? Kay kung nagdali kasi sa kabutang, murag lisod mag-cope, dili magutanan. Same ang rate sa pag-cope up. Pwede po ka mag-learn online, or pwede ka mag-TikTok na lang yun. From a scale of 1 to 10, unsa kalisod imong course? I'm currently taking up BSIP. And siguro, if wala ko nag-advance o research lang sa ako ang course sa summer after senior high grad, kay siguro around 9. Pero as of karon, kay as long as maka-keep up ka sa discussion o ma-subtan nimo, kay I think it's a 6 or 6.5. Basta kay maka-keep up lang jud ka. So next question is, yun sa nimo pagpasa ang second year, send list of prayers. Hindi pa ko sure sa kung grado karon second year ha, pero siguro first year or second year, first sem na lang. You utilize Google. Google has a lot of resources for you which can help you solve your problems sa programming or sa imong mga inquiries. Daga may mga useful articles which can help you, diba? And also, teamwork, guys. You never ignore teamwork. Why do boys cheat? Siguro kay wala mo na kontento, ay murag nagapangita ka kung unsa ang wala sa isa ka tao, ana good. Itay example, 80-20 good. Nagapangita ka sa 20%, then nana sayang 80%. So, you keep on looking for the 20% sa lain tao. Kung mubaling ka sa 20%, di na naka 20%. So what now? Wala naka 80%, diba? So nasa ulit pagsisisi, guys. So, mo to, di makontento siguro. On my take lang na.
So, next is Kobe, do you miss me? Of course, yes naman no, I miss you, Panyang. Unta, bisita kag Mati or Davao or before kanila ka wala ko ato kay busy ata ko ato for sayo 10, so sayang. Pero unta kita ta po anytime soon. So next question is best college experience so far. Experiences na lang. First is PE night, lingaw jud kay siya. First time na ako nga naka-perform ko on stage sa school. Second is sayaw 10, kanang na-dancer yun na for a competition. Tapos, inter-school competition sa layout. And, dili ko na makalimutan guys ang among mga kabuang sa klase. Mga new found friends na kanang ka-vibes good. Best thing about Bahaghari. Oh, so what is Bahaghari? A socio-political club sa Ateneo. Pero, kung nangita ka og isa ka club na murag more than just a club, murag a family, siguro mauna na ang Bahaghari para sa ako like sa akong speech good net. Bahaghari is not just a club for me but a family that's there for one another through thick and thin. Yes naman no. Ito na ako'y incentive sa niya. Incoming freshie tips. So, I've made a vlog out of this idea. And siguro, long vlog short. First is, do not procrastinate. Never. If, of course, mo kay lisod. Tapos, ayaw ka ulang magmayagtabang sa ubang tao. Kay, you need other people jud sa college. Tapos, make connections sa ubang tao because you do not know that these connections will help you in the near future. Fourth is, manage your orgs well. So, if you are planning in joining orgs, always think about it na dili kay too much ang imong ginapilan ng orgs which you cannot manage anymore or you cannot handle anymore, which will interfere with your ACADS, which is dapat i-prioritize yung ACADS, diba, over your orgs. Tapos, budget your allowance jud kay dili sa tanang panahon na ay kwarta ta. So, make the most out of your available resources. Tapos, strategize your absences well. If na-limit mo mga absence, so you strategize it so that dili ka mabagsak kay sobra ni mo absent. And have fun. Walang good. College is an avenue for enjoyment but super stress lang jud kaayo. But if you can manage your ACADS well, I think college will be a fun experience mentally and physically. So that is it. What size, sir? So 9 man akong tail. 9 or 9.5. Next is, unsa imong gusto, balay or car? Depende sa kung sa naa sa kuha. Kung ako'y balay, di car. Kung ako'y car, di balay. Pero ano naman ko'y car, tapos wala ko'y balay. Weird. Pero if wala ko'y duha, malamang mas importante mong balay. Di ba? So, man yung car ni mo. Okay, next question. Kumusta ang IT life? Para sa ko, okay lang. It's fun. Kaya murag practical ko siya. Kanang what you learn is what you use jud in the near future. You can use it now if you want to create apps or web pages. Ano good. Dili na ka usahay kailangan mag-study if you keep on using certain programming languages kay murag ginabalik-balik mo gud mo siya. So the more siya nimo ginagamit, so obviously nga may mo jud nimo. Kung nagkanta, the more you repeatedly sing it, the more it is for you to easily memorize the lyrics or the words, diba? Tama ba? So, next is how to edit vlogs. Editing is minimize hang time. So, if nakay like kato, so nakay then speak, diba, blanco, dere. So, you get that dead air sa tunga. So, you connect those two clips. Kaya para murag continuous yapon ay mong pag-storya ko dili siya murag hanging or something. Dapat naga-leave ka og mga hanging if na-purpose, like example na kay ginabuhat ana ko na gusto ni may balo sa viewers which will be connected to the next scene ana god. Music kay search lang sa YouTube free vlogging music and yun, marami na maglabas na free, no copyright na mga vlogging sa music. Tapos, kato lang, biggest tip ever, ayaw mo pag fast forward magstorya ha. Kana magstorya good mo, tapos gina fast forward mo, murag mga i-ring. Useless, promise. Kay, nag-vlog mo, kaya na may gusto yung dili mo, wala man nagdali. Gusto niyo maklaro yung tingog, yung message.
Tapos sa edit kay simple lang, just get the important things tapos i-connect mo lang, minimize gid ang dead air. Like if na mo'y putol dito, putla gyud kanang putol gyud kay nagtanga mo, tanggalan na. Murag viewers ko nagtanaw lang ka. Tapos wala gyud kay ginabuhat or nala kay ginabuhat which is not important. Next is ngano ka nag-IT? So, nag-IT ko, it's because I'm a tech person. Dili ko nerd or something. Pero murag, more into computers lang ko kay murag. I've had exposure sa mga computers at an early age like nursery, grade 1. Ang palitan ng computer, tas wala pa ako kabalo ng upgrade. So, I ended up looking for alternative things na para mo speed up ang computer because I was looking for new games but my computer cannot keep up with the modern titles sa game. So, moto sige na ako bungkag ang computer tapos ginalimpyuan kaya wasig ma-improve ko ang FPS mo itong murag nahilig ko sa computer. So, later sa life, murag nagka-money ko. So, that is the start of investing new components. Then, nag-learn po ko og nag-search lang good sa YouTube. Next is dili man siya question. Collab kayo ni Sammy Rubia. Okay. Okay, if you're watching this, Sammy, collab daw ta anytime soon if you're up for it. I think that is it for my Q&A. And thank you for watching. And if you have any questions, comments, suggestions, or reactions sa aking mga videos, you can comment it down below. Comment it down below? What? Comment it down. That is it for this vlog. So see you guys on my next video. So bye!